Jean-Pierre Galao à Gargance, quête l'arititeiti, l'aritateita. Jean-Pierre Galao à Gargance, quête zoyable manque le haret. Quand ournouz we morano un den ur pesketour ba keror nepel d'or norian. Neuze yan we anouet Louis le Ires a ganet e 1940 maro 1903 a Poiruggen. Moranoet de we quand ournouz pe dur e kanet a redenoz pe we I pesketa. Yan zo bet enrolet er bleadao degatriuggen de Jean-Yves Mona. A meus kavet nenroladenao ze ar dastum dao petri bleso. A pa meus gouillet de we bet enrolet an den ze. Meus goulenet gant me mam pi ue pe dur me chelaret me mezo a orin keror koste me mam. A me moerran d'ober labour a ziar kanenao en gounel ba keror. A neuze meus goulenet gant me mam ma ouie pi ue Louis le Ires moranoet kan ournoz a me mam goude ur mare deus la retagne. Mais c'est noncle Lili. Neuze ze oe un den a me fameuil ne ouie un che pi ue. Goude de me jonge d'au vil nantek. Fodar e dain e d'au vil nantek krouain un dra, un arvech da ziar kaneno d'astumet ba keror. A neuze a goude d'au vil uggen yan de velet I verriet, pe dur meriet kan ournoz, meriet Louis a zo beo war, a gemain chom ba keror. Neuze me zo bet e welet Monica Adelaide meur a ber a vet kaout objedao, istouerioù, trao a ziar Louis, istouer, me eve a ziar ivicher, a ziar un doare de zeskain, penaos neus kanet, hag piou neus desket, ma tout d'un traoze me se klasket gouillet. Ze ur bladen sonerer, ze jom ur bladen sonerer, ne che a gorpenze a bar un arvech de kontant treu, me a bar ur bladen ne che treu kontet. Me klas va un penaos, un istouer a zo, mem eustra, un istouer zo a bar ar sonerer. Pe dur ebe krouet ar sonerer, gud an istouer ze, gud istouer kan ournoz. A neuze, a gorpen, on eus ijinet ur valeaden geton, mon arat chuit e por duen, mon arat chuit a mon arat de besketa a hedenoz, zezo e bar an arvecht, me santet ve a bar ar sonerer. Neuze, ne chut trao kontet, me santet ve a bar ar sonerer. Mes obe dihuelet diveriet, a vet kaout istouerioù, objedao, a mes obe dihuelet pesketourion eve ba keror, a tud a me fameuil a vet gouillet muior a draou a ziar ar vueze, a ziar ar vicher. A neuze un arvecht zo dia zezet ar an istouer ze, hag kan ain ur an eunek kanen hag eo kanet gant Louis. Vezo kanenao, istouerioù kontet a ziar Louis hag ar sonerer a zo brao. Savet gant Yann Le Bozek, son ur contrebasse, hag a oen a Luca tel un ourez. Un taniaou veze drechtol kanet eve, un taniaou veze kanet gant Loez eve, gant Louis. Un nebeudre zo bet saouek un omp, me ze zo taniaou en gounel eve. Neuze un enroladenao ebe gret e bleadao degatriuggen, neuze on eus ad kavet ar pojaou hag un taniaou. Ur bouchad istouerioù zo a bar ar kanenao, ze zo kanenao en gounel kanenao ar vro, quoi. A gorpen, on eus chanchet un nebeud traoù, on eus klevet un enroladenao, a veilleux veze kanenao deus an sal, ma kanenao lusket el un dans, me a veilleux dremawe e unan ni kanain, on eus ad chanchet ad la ket un ton deus an sal. Pe dur e yemad gant ar ganen, pe gant liv ar sonerer.
Un nol a blij din ar muiañ. Puis dur un nol zo disambel hag on eus klasket lakaat liv disambel un nol. Mais an an itchetan meus klevet eo Jean-Pierre Galao hag ar ganskouet. Se zo istouer ur pot hag zo glararet braz. Puis dur neus kollet daou ejen a giveriet zo etchuit de meliner ker ganskouet. Se zo un istouer trist a viton, mais fentuz eo. A drestol un doare de ganain zo brau hag un ton eo, a moche klevet un ton zeirok, neuze meus kavet brau. Ze aura Jean-Pierre Galao hag ar ganskouet lariti-teiti, larita-teita. Jean-Pierre Galao hag ar ganskouet zo ur blemañ gleuharet. A neuze pa meus klevet ze meus chanjet, waouh, bravo.